benefits or drawbacks of writing in English for Botswana authors? Mostly the market. Hanti hare kwala dibuka tsa rona ka sekgowa ra bo re lebile gore we are penetrating the international market. We are not limiting ourselves to the local market hela. Ra dibuka tsa rona di kgone go goroga go mahatsheng a mangwe di kgone go dira bontle gone ko. Gora gore mo gore ba jang ka gore se tsirite mogala ja ka re setse ke sepile mo simologong ya puisano ya rona gore o ka re jaanong puo ya rona ya Setswana ga e kgone go kwalega ga re e bone mo bokwading go gaise jaaka pele mo nakong ya gompieno ba kwadi ka bontsi ba kwala ka sekgwa ka tsela ntseng jalo re hela re latlhegelwa ke eng ga re setse re iphitlhela le gore tse e leng gore tshwanetse gore re di bua ka teme ya batho ba se erra go atle go te ke ka go itse go tswang teng ka ha wena o impolelang ka teng jaanong go itlhala le gore if I'm not able to communicate go ke tswang teng ka Setswana e mo tirong yang because by writing we are telling our stories we are explaining things tse leng go diragala mo gae nna e ka re jaanong ra re nya re batla go tlhalosa thata ka sekgwa hela ha re se re tsana go ditemeng tsa rona not Setswana hela ditemeng tsa rona tsa mo gae we become limited seo gantsinyana se be sira gone gore nne ka re we lose tatso ya diteme tsa rona di latlhegelwa ke boleng go ya ko pele even the generations to come dia go itlhaela gore diteme tse dingwe ha di sa tlhole di le teng erra re ka re go mo go ba kwaeng re iphitlhela ya re le mo semong se leng gore re bua thata diteme tsa batho ba sele mo ileng gore jaaka se go bua ba ileng gore ba ba ka tswang ko marago ke tšhaba etsang ko marago ya go itlhaela le gore ga rena dipuo dingwe tse ileng gore di teng ka di language tse dingwe tse ileng gore di teng mo lehatsheng la Botswana re iphitlhela yang re le ha ka gore thuto ya Setswana e teng mo dikolong hela go simolola ko primary go itla ko form 5 re ka re iphitlhela ya re ile gore ya we are gravitating towards English more let me say that. Our biggest challenge has been our local market. It consumes a lot of English content compared to local language content. How only few books that there addressing di padi tsa rona kwa Setswaneng. Hela ne ka skerbone a moral education book e kwadilweng ka Setswana. Ne re tlhala buka we so when authors so go nna yalo be ba le magora me kana ha ke ka kwala ka Setswana nna e ka re buka me ya go palwa ke go ka phunyelela go ne ke akanya gore ka phunyelela teng kana ka kwala ka teme ya go gae but I'm proud to say for the past 2 to 3 years we have seen authors writing dibuka tsa bone in Kalanga ka Sekgalagadi in different languages and ebile ba ngo ba dira le tsone dibuka tse re di ruta batho ba ba sa itseng teme ya bone teme yone we have seen books that are written in Kalanga go te learn Kalanga wa bona gore ena yang erra ne se ke botsa jalo gore a mme bokgoni jone bo teng a ra khwana go kwala ka gore bontsi ba se ba ka o ile tlhoko Batswana re tla be re bua be re ntse re Setswana se thata as compared to English a mme jone bokgoni jwa go kwala Setswana se ileng gore ke sa boammaruri se tshwantseng gore se kwalwe a Batswana re na le talente eo ke na le gore gongwe go tswa ga morago ga ne ke rata dibuka tsa Setswana bontsi ba se ba ka ga re ntse re gola ne di le teng ga re ntse re tlhatloga jana o ka re di a hokotsega ba kwadi ba teng ga kitse gore ga ba se tlhole bana le yone kgatlhego kana ke ganye o ibuanya market gore a mme mo nakong ya gompieno re santse re na le bakwadi ba bana le Setswana se ileng gore ke sa boammaruri erra ke na le tibelo ntse gore Batswana ba kwala ebile ba kwala ka Setswana ka ha ke lebella mo gore ke mogatisi wa dibuka in a space of 3 years re khwana go receive dibuka tse leng gore ke ka gora ke re for now calculating from 3 years back until now we have received at least 40% of local books that are written in Setswana more the Literature Awards tse leng gore they are approaching ka Saturday yana re nile di submissions tse leng gore 40% of them in Setswana. Okay. So how do indigenous languages in Botswana reflect maybe the cultural identity of the people? Re bona jang se leng gore ke ngwao ya rona re lebeletse le wena ileng gore ke ka puo ya rona ha re kwala jang. When you write something in a local language, you are rooting it back to home. You are bringing the authentic side. Ya gore ke re ha ke tlhalosa gore mona mogolo a ba tsa komoki. Ra buri itse gore motho mongwe ha itse gore komoki ke eng. Me ano go motho gore a tlhaloganya ka gore ke dirisele go kwele komoki. This is just to say we are bringing the essence of belonging when we write into our local languages. Re preserve tsone diteme tse leng gore jaanong over time go lebegele e le gore di batla go nyelela we are living in the modern times. Ke dumela gore le gompieno ana there how tsana mo Google
o kgona gore ha o searcha sengwe e be e go botsa gore o batla go dirisa Sekgowa kana o batla go dirisa Setswana ra le ke re tswa gore even app developers ha re ntse re tsweletse ra go pele ke kgone go bona ke romela molaetsa go go wena ka Shona kana ka Ndebele kana ka Esiburu kana ka Sekgalagadi mme o ntse o goroga e bile translation ya teng e sa nne lost in between re tla re tsena mo go eleo ya gore re hitlhela jang gore re kgone go iphitlhela re lomaganye le maranyane segolo jang mo nakong ya gompieno ya go se supile gore re tshela mo nakong ya maranyane re ka dira jang re le puso kana government o ka dira jang and the education system go supporta development of literature e leng gore ke ya di indigenous language mo nahatseng la Botswana Ke dumela gore we are awaiting the change of the syllabus, which I'm hoping that part of it ya gonna gore go nne le a section that allows local authors to submit books that are written with indigenous languages. Re bone le mo dikolong yana gona le tshono ya gore ke re ke le go Galagadi ke gone le buka ya ga wa itse go dilong gote hanka go sheneshela ruri ke itse gore e balwa ke bana ba go Galagadi ba tlhaloganyang teme yoneo and they're able to relate with the content much better compared to ha go ne ke tla ka teme e leng gore ke e sele ha re ntse re reditse ko parlamente malabane go sipua gore le gone mo di television le mo di radio it's going to be introduced ha ileng gore ra go simolla re bua ka diteme tse ileng gore ke tse re tswang ka tsone ko malapeng a rona re promote jalo the indigenous languages tse le gore di temo la hatsela Botswana re tsa di bonne hela ko malapeng le ile gore in different platforms di tshwana le television le radio ke go ile gore tlabe re di bua ka teng ka tseleng tse jalo go mo ga go rotloetsa jang ha re se re tsena jalo mo kganyeng yone ya go godisa diteme tsa Botswana ke dumela thata gore jaanong when that is introduced go nna motlhofo yana gore le mokwadi yo nentse a tshaba go ka kwala ka teme ya gagwe they feel more inspired ha ba ntse ba bona diteme tseo di dirisiwa jalo mo maranyaneng even on television motho a teng wa re nya mme go ra gore batho ba utlwa ha o bona motho a kgona go bua teme mo national television it means teme ya tlhokegala tla ke kwale let me take it out there we are going to be I believe we are going to be having an influx of work that come through in different languages tse leng gore di teng mo gae re kgone go itse gore re kgona go we can still take these languages to the international market di ntse ka ha di ntseng ka teng all right now let's talk about the challenges because ke dimela gore ba ileng gore ke ba kwa di ba le dikgwetlho tsa bone go se tso di nang kwetse me ha ke tse gore re tseneletse mo go tsone ke batla re tsena mo go tsone gore ba ileng gore ke ba ileng gore ba batla go kwala ka diteme tsa mo gae dikgwetlho tse ba kopana le tsone ke dife we tlhalagantsi thata go nna le the first thing will be the language over time go na le ka hare re irang ka teng it becomes more lighter in the long run bo itlhala le gore go na le ha ileng gore ha ke ya go kwala ke le mokwadi jaanong yo mongwe ha bala e le motho wa gaetso wa re mme le go kole ga le buiwe jana gone go mokwadi o simla ipotsa gore am I writing the correct word or not because over time the language seem to be developing me anong ke ngwa di kgwetlho tse leng gore bakwadi bana le tsone re bo rena le issues of finances gore kana mehala gore ke tle ke ntshe buka e ke rentla ke kwale ka teme ya mo gae go na dinga le gore I can be able to penetrate the market ka yone jaaka ne ke bua khantele go bo go ka mo limita ba filela gore let me just stick to English ka gore yone ha ke dira ke tsuri dipuelo tsa teng di tla nna gaufi jan when the market opens up ke dumela thata gore di issues tse di ntseng ya re ka kgona go di address opening up of the market gongwe ke batla gore re tsene mo go yone gore re bua ka eng ha re when the market opens up gongwe mongwe ka lapeng wena le bo kgone go kwala rena di maboko rena di pina rena le tsone tse leng gore ke literature padi ya ka go ntse go sutswa re ka re opening up the market re tsena ha kae jaanong when I say open up the market ha re tsana mo the indigenous language the market wise ke ra go le gore theko yone ya dibuka yo both locally and internationally ra tle le this conversations or seminars le bakwadi ba ileng gore tla bo re tlhalosa gone gore beso kana la ha ka kwala yo poetry ka Sekalaka I can still take it to Namibia for you I can still take it to Hatseleng you can still sell it outside because re bona dibuka tse re di bala mo gae tse di tswang bo Nigeria jalo di tla di kwadilwe ka diteme tsa bone and then in between they do what we call translations a jano se ka wa tshaba go kwala ka teme ya gago ka gore wa re nya ke ipeile mo marketeng wa mo gae hela go ngomba kala ka ba ikganeletse ko khoneng ya lehatshe ba kgalagadi ba ikganeletse ko khoneng ile gore ha ke kgone go ka penetrate the market you find out gore we are more diverse as a country you are able to have your book written ka Sekalaka ile teng go kuntsi o kgona gona le buka wa Segalagadi ile teng ko mapoka right ya no re setse re bua jalo ka kganyone ya maranyane no ba supa khantele gore ha o tsena mo Google gona le gore a o kgona go kwala ka o batla
batla Setswana kana Sekgowa ka tsela ntseng jang ra amanya jang padi ya rona ya Setswana le mo maranyaneng ke atle ke bone especially on Facebook go na le bakwadi ba ileng gore dibuka tsa bone ba di gasamisa me leng gore ne day ba na le appointment with their their readers gore gompieno re bala padi e ka Sekgowa most of them ke tsa Sekgowa they are really tse leng gore ke atle ke di bone tsa Setswana how do we incorporate maranyane ka gore re tshela mo nakong ya one le tiro ya rona ya bokwadi re gane le thata gone go Setswana ditene tsa Setswana ha re setse re tsana go go e-books gona le different platforms tse leng gore they allow gore o ka uploada your book gone ko e kwadilwe ka diteme tsotlhela tse di harologaneng re na le bo take lot e leng gore la ha o tsenya book e kwadilweng ka Setswana e a rekwa gone ko re bera nna le yone o ibuela ya gore go a balwa you go on TikTok you read buka ya gago gone ko ka Setswana you find out gore gona le tatedi hela entse leng gore Batswana le ba iseng Batswana mme ba tlhaloganya ebile ba utlwa Setswana le ba nang le kgatlhego ya go tlhaloganya Setswana they are there to benefit and engage with you on that book. Right. Now jaka re tloga re batse piseng what is the role of Botswana Literature Awards jaka re sentse re bona e leng gore ke go rotloetsa literature in indigenous languages re khona jang gore re khone go thusa tsenelle mo setšhabeng ka tsela ntseng jalo looking at the words the Botswana Literature Awards mandate ke gone go lemoga le go leboga bakwadi ba rona mo gae mme ngwa gore ne ra ithoma gore let's make sure that we include multilingual awards mo ileng gore tse gore gona di categories tse leng gore di amana le go tsenya tsone the indigenous languages and also other categories tse leng gore re di kgaoganya re make sure gore gona le ya Setswana le ya Sekgowa gone go rotloetsa bakwadi bone ba kwalang ka diteme tse mo gae. Right re wetsa piseng ya rona mongwe go gae o ka ipotsa gore a mme gona le botshelo mo go kwaleng dibuka segolo ja re lebeletse mo ditemeng tsa rona tsa Setswana re bua ka diversification of the economy gore re ska ikaega mo mohameng le mengwe hela mme ha re ka tsena mo bokwading jalo re bua ka literature le tsotlhela tse leng gore ra di kwala mme gona le letsene motho o ka tshela ha re lebeletse segolo jang wena le mogatisi ka tseleng tsenya ke na le tumelo e ntsi thata ya gore botshelo bo teng mo bokwading the Botswana National Library Services procure a lot of books from local authors for national libraries re be re na le ba ba tswang kontle ba ileng gore gantsi ba tla mo ngwageng le bone ba ntse ba reka dibuka we have the Kenyan Library of Congress ba ileng gore le bone ba tswala ba ntse ba reka dibuka tsa rona di kwadilwe gotlhe ka Sekgowa le ka Setswana right re hitlhela yang Batswana bontsi ba se ba karatle re ipelaetse gore Batswana ga se batho ba go rata go bala a mme gone ra bala le gone le ha le gore ra ha re bale re dira jang gore re hitlhelle re rotloetse mo wa padi segolo jang mo go ba ba ileng gore ke ba batswang kwa tlase the narrative is changing Batswana ba bala jaanong o itlhala le gore wena mme ha o le mokwadi o ka ba hitlhalla ka tsela e ntseng jang others prefer hard copies yo mongwe o batla gore jaaka ne ke bua ka di e-book o batla gore ya upload go gongwe a download mo maranyaneng bangwe ba eletsa gore go nne la le gore na re kopana gangwe le gape re tla go buisa buka these different platforms help in be able to reach out to babadi ba rona re na le a lot of book clubs tse leng gore di godile thata mo ga ibile di tumile malatsing go nna motlhofo gore o re o le mokwadi o bo kgona go tsisa dibuka tseo go bone other books are there mo di bookstore. Right. Hare la puisanyo ya rona ke tla rata gore re wetse ka yone ya Literature Awards go ka re tsa matlhala gore tlhalosetsa gore ke eng le simolotse jang le ha kae mo nakong ya gompieno go apele maikallo ke the Botswana Literature Awards di simolotse ngwa go hitileng we had over 44 submissions re ne ra khwana go award ba kwa di ba le 14 mme ngwa go ra boro ke tsa di category tsa rona re ne re lebile gone gore ngwa go hitile re na le di category tse ne ka re di na limited no this year be re khwana go kgaoganya re tlogela ba Setswana ba ema ba le nosi ba Sekgowa ba ema le nosi so this year we had 28 categories we had over 98 submissions e tla re ka matlhatso jana re boyano ra award bakwadi ba le over 15 I believe it's about 50. Right. Most definitely, that is how we come to the end of the conversation. Thank you so much, Pusetso, for such insights. Ke dumela gore bakwadi ba ile gore ba tseba le kwa lapeng ba dumela gore ka teme ya bone ba ka se hitlhelle o ba ha tlholotse mo nakong ya gompieno ba tla tshwana ke gore ba ikite ka thupana ba submit dibuka ka gore le supa gore le di awatse ke tse di simolotse go itile bile le buletse mo go tsone ba tla dira ja ka go ntse ke a go leboga. Ke lebogilela thata morara. Wetso re ba khutloteng ha puisano ya rona ne re bua jalo ka bokwadi go rotloetsa padi kana bokwadi ja Setswana ka le ka ditemehela tse ile go ditemana ha tshela rona ska ba suta ke a boa. It's very essential to ensure as an organization that you implement appropriate security safeguards. You constantly check that your systems are up to date. Technology is ever evolving. If you have
security or cybersecurity technology from 2010 and you get breached and your clients suffer harm, we are not going to be happy about that, because why are you not looking constantly to see where the world is? And why are you not constantly updating your technology to make sure that your people's data is protected?